tariki enye Ukuboza 1991 Habyarimana yashyizeho komisiyo y'abasirikare bakuru 10 ayishinga Koloneli Bagosora, ayisaba kumwereka uko bazatsinda umwanzi. Raporo y'iyo komisiyo yashyikirijwe Habyarimana ivuga ko umwanzi w'igihugu ari Umututsi. Hakurikiraho inyandiko y'umugaba mukuru w'ingabo Koloneli Nsabimana tariki 21 Nzeri 1992 ayoherereza ibigo bya gisirikare asaba kuyigisha biba uburyo bwo gukora icengezamatwara ry'urwango mu ngabo z'igihugu. Tariki 27 Nyakanga 1992 Koloneli Anatole Nsengiyumva wayoboraga iperereza rya gisirikare yandikiye Habyarimana ko abasirikare biteguye gutsemba Abatutsi n'undi wese uzagira uruhare muri ibyo bibazo. Murumva ko imyumvire yari mu ngabo z'igihugu yari yo gutsemba Abatutsi. Leta yakoresheje urwitwazo rw'iyicwa rya Perezida Ndadaye i Burundi, hashingwa igice cy'abahezanguni mu mashyaka ya politike cyiswe Hutu Power tariki 23 Ukwakira 1993. Ibinyamakuru bya leta n'ibiyishamikiyeho byamamaje urwo rwango. Nk'ikinyamakuru Ijambo nimero 62 cyabyanditse kivuga ngo urundanye Abatutsi ubaroheho bombe ubatwike nk'uko barimo kugirira Abahutu. Niba Abahutu b'i Burundi batsembwe, nimufate umubare w'Abahutu bishwe mu kube kabiri mu Batutsi mu Rwanda. Umunsi Abahutu batemaguriye Abatutsi mu Kanyaru, niho Umututsi azamenya ko Umuhutu ari umuntu. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko nubwo umuryango w'abibumbye wafashe ibyemezo bigamije kwigira kuri jenoside yakorewe Abatutsi n'ubu bitarubahirizwa, aho komeje kwirengagiza Abatutsi b'Abanyekongo bakomeje kwicwa no kumeneshwa bigizwemo uruhare n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Yagaragaje ko umuryango w'abibumbye ukomeje kwirengagiza Abatutsi b'Abanyekongo bakomeje kwicwa bigizwemo uruhare na FDLR, nkuko wirengagije ibimenyetso bya jenoside yakorewe Abatutsi byagaragaye mbere y'uko iba. Yagaragaje ko hari ibyemezo byafashwe n'umuryango w'abibumbye byo kwigira kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko kuri ubu bikaba bitubahirizwa. Yasobanuye ko komisiyo yashyizweho n'umuryango w'abibumbye yerekanye ko inzego z'umuryango w'abibumbye zagize uruhare rwo kudakumira jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ibi bihugu biyireba, umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawo werekanye ko jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yashoboraga guhagarikwa iyo umuryango mpuzamahanga ukora mu bubasha bwawo wari ufite. Yasobanuye kandi ko hari ibimenyetso byinshi byagiye byirengagizwa mbere y'uko jenoside yakorewe Abatutsi iba, ku buryo iyo byitabwaho yari guhagarikwa mbere y'uko Abatutsi barenga miliyoni bicwa mu minsi 100 gusa. Yaragize ati ibimenyetso byirengagijwe kugera ubwo jenoside iba ni byinshi cyane, n'ubu amahanga arirengagiza impunzi z'Abanyekongo zimaze imyaka 33 mu buhungiro zameneshejwe n'abarwanyi ba FDLR bagizwe n'abakoze jenoside mu Rwanda. Nyamara umuryango w'abibumbye wafashe ibyemezo byinshi byerekana ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba ugomba guseswa. Minisitiri Dr. Bizimana yagaragaje icyemezo 1804 cyafashwe mu 2008 cyavugaga ko umuryango w'abibumbye uhangayikishijwe n'uburambe bw'ibyaha bibangamira uburenganzira bwa muntu n'ibinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga bikorwa na FDLR, XFAR, intera hamwe n'abandi bakomoka mu Rwanda bari ku butaka bwa RDC, kandi ko bakwiye kurambika intwaro hasi. Gikomeza giti dutegetse ko bashyira hasi intwaro aka kanya nta mananiza ayariyo yose bakajyanwa iyo bakomoka. Turasaba ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye gufata ingamba zose za ngombwa bagahagarika inkunga y'amafaranga, iy'ibikoresho n'indi yose itangwa na bene gihugu
cyangwa itangirwa ku butaka bwabyo ihabwa FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwari ikomoka mu Rwanda ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agaragaza ko ibyo byemezo byafashwe RDC birengaho igashyira abarwanyi b'umutwe wa FDLR mu ngabo z'igihugu kandi MONUSCO ireba. Ati ibi byemezo Kongo ibirengaho ikinjiza FDLR mu ngabo zabo, MONUSCO ibirebera nk'uko Minwari yarebereye itegurwa rya jenoside mu Rwanda. Abategetsi ba Kongo bahamagarira urwango nk'uko byakorwaga mu Rwanda hagati y'icya 1990 n'icya 1994. Yerekanye ko muri Kanama 1997 wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Abdoulaye Yerodia Ndombasi yahamagariye abanyekongo kwica abatutsi abita udukoko twanduza tugomba gutsembwa ntawe usigaye. Mu 2023 Depite Justin Batakwira yavugiye kuri televiziyo ko umututsi ari umwicanyi muri kamere ye. Naho kuwa 31 Gicurasi 2024 umukuru w'umutwe wa Mai Mai witwa Benoit Mukumbatia atangaza amashusho avuga ko umututsi nyawe ari uwishwe n'ujyanwe mu irimbi. Tariki ya 4 Nyakanga 2024 Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yavugiye kuri televiziyo yise abatutsi abicanye. Naho kuwa 24 Ugushyingo 2024 wari Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba ubwo yari Goma yasabye ko abatutsi bicwa haherewe ku bayobozi bakuru b'u Rwanda. Kwa 28 Ukuboza 2025 umuvugizi w'ingabo za RDC FARDC General Ekenge yahamagariye kuri televiziyo y'igihugu urwango ku batutsi kazi. Minisitiri Dr Bizimana yanavuze ko impuguke za Loni zoherezwa muri RDC zibogama muri raporo zazo. Yakomeje agaragaza ko ibimenyetso byigisha urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside bikorwa muri iki gihe ari byinshi, ariko abanyarwanda bashimira umutekano u Rwanda rufite kuri ubu. Yaragize ati wavuga ibimenyetso byigisha urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside bikorwa muri iki gihe bikozwe na Kongo bwakwira bugacya. Abanyarwanda babashimira umutekano mwabahaye n'ingamba mufata zibarinda. Abo mwarokoye muri 1994 basubiranye icyizere cy'ubuzima, barimo kandi abenshi barokotse jenoside za kera kuva muri 1959 kugeza mu cya 1994. Yerekanye ko bakoze jenoside benshi barangiza ibihano bashimira u Rwanda ko bagorowe mu gihe bava mu mashyamba ya Kongo. Bashimira u Rwanda uko rubakira mu gihe batashye. Agira ati turibuka tubizeza ko nta kizongera gusenya u Rwanda turebera. Harabaye ntihakabe, habaye muyaga na muhoro, ubu hariho mahoro na munyarwanda nibo bazahoraho. Tariki ya 7 Mata buri mwaka aba ari umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Kuri iyi nshuro uyu munsi ugeze mu gihe muri RDC abatutsi bakomeje kwicwa no kwibasirwa bigizwemo uruhare n'ingabo za leta FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDLR, Wazalendo n'abacancuro kandi amahanga arebera. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ukomeje kurebera ibikorwa bya FDLR byerekana ko nta somo wigiye kuri jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri Bizimana Jean Damascene yerekanye ko hari ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi byinshi byirengagijwe mbere y'uko ishyirwa mu bikorwa. Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko amahanga akomeza kurebera abatutsi b'abanyekongo bicwa akirengagiza impunzi zimaze imyaka 33 zimeneshwa mu buzima butaboroheye kandi bugoranye. Kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi yabaye igahagarikwa na FPR Inkotanyi bikwiye kwibutsa ibihugu kubahiriza inshingano zo gukumira jenoside ziteganywa n'amasezerano mpuzamahanga yemejwe n'umuryango w'abibumbye tariki 9 Ukuboza 1948. Mu Rwanda hagati y'1990 n'1994
jenoside yarateguwe irakorwa, amahanga arisuzuma, ariko ibyemezo byafashwe n'ubu ntibyubahirizwa. Umuryango w'abibumbye washyizeho komisiyo yayobowe na Ingvar Carlsson itangaza raporo tariki 15 Ukuboza 1999 yerekana amakosa yakozwe n'umuryango w'abibumbye mu Rwanda muri aya magambo: inzego z'umuryango w'abibumbye zagize uruhare rwo kudakumira jenoside mu Rwanda. Jenoside iba bayireba, ibihugu byireba. Ibihugu biwugize kandi byatsimbaraye ku kubura ubushake bwa politike no kwanga nkana gukora ibyagombaga gukorwa mu kwikumira no kwihagarika. Afurika yunze ubumwe nayo yashyizeho komisiyo yayobowe na Ketumire Masire itangaza raporo yayo tariki 7 Nyakanga 2000, nayo yemera amakosa ibyandika gutya: jenoside yabaye mu Rwanda yashoboraga gukumirwa iyo abayobozi b'umuryango mpuzamahanga bari bafite mu nshingano bakoresha uburyo bari bafite, ariko babuze ubushake. Amahanga yatereranye u Rwanda. Hari n'ibihugu byasabye imbabazi. Tariki 25 Werurwe 1998 Perezida Bill Clinton wa Amerika yasuye u Rwanda yemera amakosa muri aya magambo: mu gihe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yakorwaga mu 1994, byinshi mu bihugu byatereye agati mu ryinyo kugeza aho nyuma yayo aribwo hagaragaye abantu n'imiryango itandukanye bigaya ko ntacyo bakoze ngo bayikumire. Tariki ya 7 Mata mwaka wa 2000, Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi Guy Verhofstadt yasabye imbabazi abanyarwanda ku makosa y'igihugu cye. Mu Bufaransa, Komisiyo de Claire yashyizweho na Perezida Macron tariki 5 Mata 2019 yatanze raporo tariki 26 Werurwe 2021 igaragaza amakosa bwakoze ajyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Guhera mwaka wa 1990 ibimenyetso by'itegurwa rya jenoside byaramenyekanye birirengagizwa. Leta y'u Rwanda yatangije ubukangurambaga bwigisha ko umututsi ari umwanzi w'igihugu. Inkotanyi zitwa inyangarwanda, zigerekwaho ikinyoma cyo gushaka gutsemba abahutu kugira ngo bakangurirwe kwica byitwa kwitabara. Itangazamakuru rya leta nirifatanyije nayo rirabyigisha. Imvaho nimero 868 yo mu Kwakira 1990 yabyanditse gutya: Abanyarwanda bose bazi ko u Rwanda rwatewe n'abanzi. Izo nyangarwanda ziyita inkotanyi zavuye i Bugande zigamije gutsemba no kutwambura ibyiza twazaniwe na revolution yo muri 59. Intambara abanyarwanda barwana n'umwanzi wavuye mu Bugande ntirarangira, kuko uwo mwanzi akitubereye ku butaka. Tugomba kumuhashya tukamusubiza aho yaturutse. Ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda yakoze raporo zigaragaza umugambi n'ibikorwa by'u Rwanda byo gutsemba abatutsi. Muri raporo yo kuwa 15 Ukwakira 1990 babyanditse batya: abaturage b'abahutu bateguwe na MRND bongereye ibitero byo kwica abatutsi bahereye Kibirira, kandi hari ibimenyetso ko ubwicanyi buzakwira n'ahandi mu gihugu. Ikintu kimwe abatutsi bakeka ko cyabarinda jenoside nuko FPR yatsinda intambara, kandi ibyo ntibishoboka. Mu 1991 General Vare wayoboraga ubutwererane bwa gisirikare mu Bufaransa yasuye u Rwanda, abonana n'umukuru wa gendarmerie y'u Rwanda Colonel Rwagafirita, amutangariza gahunda ya jenoside muri aya magambo: abatutsi ni banyamuke, tuzabatsemba. Abajandarume bazafatanya n'abasirikare barangize ikibazo cy'abatutsi, abagore, abana n'abasaza hose mu gihugu, kandi ntibizaba birebire, ni bake cyane. General Vare yabikoreye raporo ndetse ubu yanabisohoye mu gitabo. George Martre
wari ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda kuva mu 1989 kugeza 1993, yasobanuriye abadepite b'Abafaransa itegurwa rya jenoside avuga atya ati: mu 1990 byarabonekaga ko hazaba jenoside. Colonel Serubuga, umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda, yashimishijwe n'igitero cya FPR kuko kuri we cyatangaga urwitwazo rw'iyicwa ry'abatutsi. Gutinya jenoside byatumaga abatutsi bahorana ubwoba. Serubuga yashyigikiye jenoside, aherekeza umujyanama wa Perezida Habyarimana Léon Mugesera iwabo mu Ngororero, bakangurira gutsemba abatutsi tariki 22 Ugushyingo 1992. Mugesera atangaza gahunda ya jenoside muri aya magambo ati: hari inyenzi zohereje abana gufasha inkotanyi, ni kuki tudafata abo babyeyi tukabatsemba? Ni kuki tudatsemba abo bantu? Tugomba guhaguruka tugakora. Gukora, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byasobanuraga kwica. Ni naryo Perezida Sindikubwabo yakoresheje tariki 19 Mata 1994 ashishikariza jenoside iwabo i Butare.